Kĩeha nĩ kĩgũmĩire aikari a itura ria Kabatini kwa Amos thutha wa gũkora mwana ũmwe wa ukuru wa miaka 13 ahahamĩtwo kimwiri na thutha ũcio akoragwo na mwiri wake guteo mbembe-inĩ. Kurerikana ati Esther Muthoni aratumĩtwo nduka mathaa-ini ma hwai-ini nĩ nyina, no ũndũ wa kĩeha nĩ ati ndanaigana gũcoka mũciĩ. Tukahakikisha kwamba tumeona ni mtoto na nikamjua, nikaona ni wa jirani yangu. Sasa hata sikuwa nimejua tu mtoto alikuwa amepotea, lakini mama yake ati alikuwa amemtafuta sana mpaka alikuwa ameenda shule. Kuringana na Aikari ya itura rĩrĩ, aciari a mwana ũyũ marokire kwambĩka mĩhang'o ya gwethana na mwana kĩroko kĩa ũmũthĩ, kũrĩa mahũrire riboti ceceni ya borithi, na thutha ũcio mwĩrĩ wacoka kũhithũkio nĩ mũtumia ũmwe ũrĩa uma mĩhang'o-inĩ yake mũgũnda-inĩ ũcio. Kurerikana ati nguo cia mũirĩtu ũyũ cigũtetwo kĩndũ ta mita 3 kuma harĩa gĩko gĩkĩ kĩrahanĩkĩire. Mimi huzuni yenye niko naye ni kwa watoto wote, si vijana, si watoto wasichana. Maana hii pombe yenye imewekwa hapa, kuna klabu 1, 2 au 3. Sasa hawa watoto, hata ukiona huyu mtoto vile amefanyiwa hicho kitendo, ni mtu amezoeana na yeye, si mtu wa mbali, ni mtu mwenye anajua huyu ni fulani. Peter Mwangi uria ni umwe wa aikari a itura rĩrĩ ni acakaĩte kuongerereka gwa ciiko cia ciana kuhahamwo kimwiri. Tukipata mambo kama haya, si tungeomba serikali ya Naikuru County waweze kutushughulikia kama vilivyo, manake hapa tunahitaji AP dipoza mambo zingine kama hizi, kama vile unasikiwa mtoto alinajisiwa, hiyo si kitendo ya uzuri. Mwiri wa Kairitu gaka ni utwarirwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ Naikuru. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niĩ njĩtagwo Wangui wa Mwiruri.